Pini puthot la so video lang nali tumhan Karbi Anglong pen kapik lang pon aworeng warsai aputhak si nang than pachini pon ikpo klardak mate detail salam labang ke nali tum kai ki so na so video long si thek pon long ikpo nali tum jong si woreng warsai la pen scheme update la pen documents update jong si kilang long versi afan pulotang te la so YouTube channel labang ke nali tum subscribe ikon la pen latest update kilang versi afan belarjan staminali tum der pon ik der non tang te non Karbi Anglong pen kapik lang pon aworeng warsai aputhak le lang pon lonang la pen pathiek pen chethan pon lonang Puthot nili long do advertisement alo la pen so aworeng warsai aputhak nang than pachini pon ikpo la pen la so woreng mate la so advertisement publish pon labang ke dag date 5 June 2024 si dag release pon iklo la pen ningkehang abang pu mate abang fiatum nalitum jogdon exite jogdon iktame la pen interested candidate hereby invited for a walk-in interview for documents verification for the post of Maali at Jeng Rongpi English Higher Secondary School, Tarabasa, Karbi Anglong. This will be held on 20 June 2024 at 10 a.m. at school premise. Matela pula so awareng warsai labang ke interview and ponji la pen documents verification ponji labang ke la so achiklo 20 June 2024 10 a.m. school along mase interview la pen documents verification pon ikpo la pen puthot dak ketok do thulang la so post labang ke ad hoc basis lo la pen ka apply last date labang ke la so chiklo 15 June 2024 si last date lo office apora teng pen la sinalitum claim don exi la pen interested do jogdon exi pulote nalitum jogdon iktame kacharli ang deng stame dak kenang okay kali la pen name of a post la bangke Maali pu post lo MAALI Maali la pen qualification kenang ji la bangke HSLC pass on tacho la pen number of a post la bangke isi do la pen fixed salary 8,000 monthly nalitum long pon ikpo jang sinalitum claim don exi pelotang te la pen details la bangke nalitum dak SMDC President Secretary Jeng Rongpi English Higher Secondary School Tarabasa Karbi Anglong la sodim sinalitum dam nang po la pen details na matiklar dagalam nalitum chini ikpo la pen age limit ko ane documents ko pipi ni kinangji la so puthak bang la so advertisement allo long bang ke tok pon ike la si jogdam ikvekji pulote nalitum prabjin pen jog ego la pen last date la bang ke da 15 June 2024 si last date lo la so prang nalitum dam pen jogdam ego la pen interview date la pen documents verification ponji la so date la bang ke la so chiklo 20 March dak 20 June 2024 sidak cheng ponikpo mate la storni si an ponikpo 10 a.m. mate adap 10 a.m. si na pen cool area long malo la pen hoda malo la walk in interview mate interview la pen documents verification jita la pen apus bang dak isivet do la pen apus amen la bang ki Maali apus la pen kachar liang deng SSLC pass nang po number of post labang ke isi lapan fixed salary 8,000 nang itum monthly long pon ikpo lapan la video nang itum kan mas share on share ko Karbi Anglong aras tami palang iknang lapan pechini iknang lapan la son working update scheme update lapan kaprek documents update jong sinalitum karju long versi mate kinang zining hang putel la so YouTube channel labang kenalitum subscribe ikon kasi pinia video long bang laan laing ton ponik nang lasi domi thagmi katu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do anapan stame nilihin pen KARDOM.